Pokon mun kata tangke tak nemu bener tinggi kaki. Tahu. Makambin anak bulan raja gelu bah ngocak du bong mo sombong isang ko soki meloloh. Ya. Mun bahku laku bah miskin dudak emak aja dia. Dua apa dujak pesen tibi mak noro selain. Bada onjangan bulan sekuni bah ngocak du engko sapa-apa neletak onjang. Ngara kok bulan di tandi. Muncul tak ada apa. Keng munjan ngulis ini kalau jak bateker mekan. Keng lembak ada si motor ke kiai abdi nagain to odi ben tentang ketak nyaman kiai melulu salah ke bentah orang abdi teruan dia kenangan saya tak bete ke bentah orang beda nak beda itu kayak terakhir ke kuburan arden mun ki apolo ngawen orang si andi colok bakun le ke bentah tinggi kula ni ka pidato atau orang-orang tak habis oh mak beda pidato maki beda colok cona serius gula oh mak beda pidato kikir melolo bapak kem masih bener rezeki jadi tak usah guluan zambian bila seguluan zambian gak dito ampon tak nyaman kak kemeson anu peles anu megang peles cok tak gelu sepenting ngiding enten bakuni bajar nih kan Cetitan gula banjir dengan pohon sepak, wes lah, menjadi pergi aja gitu. Kok pemain lapangan tahu? Bijak lelagon, sehari semalam bahkan. Bangun tahu orang ngapar wah, tak tuan terawih, dua apa aben. Lujak embian magi terawih kedeng lopot, mai pergi ke muslim. Tak apa jang bak dia tal isak geng bah terawih. Padahal congok fadilana rajaan bak dia tal isya di bang terawih mangkan ngaji fala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqo mbak anja cinyut yaki aban tibi Allah pun setahu siapa sepaling takwa ke Allah at-taqwa hahuna takwa ni bedi dinak ya bedi dada bedi kelampi bedi jolok bedi dada manggal jabak tepegan orang cabur lebur mantengan orang pantengan abah tibi introspeksi diri cacang ngocain orang tak kau laku saya kau cabut coba nembian bah beli ke Allah pada diwali kau cabut ber saya kau jain bah tak liwali ber